Ubushakashatsi bwakozwe n'ibinyamakuru nka Reuters, The Guardian, BBC na Cash Investigation bukemezwa na China Labor Watch, ikigo kimaze imyaka 25 kirwanya ubucakara n'imirimo y'agahato kandi kigakora ubushakashatsi ndetse kigatanga amakuru ku mirimo isa n'uburetwa ikorwa mu nganda n'ahandi mu Bushinwa. Byagarutse ku ruganda LCE, uruganda rukora ekara cyangwa screen za smartphone. Ibyo bitangazamakuru kandi byamuritse ubushakashatsi byakoze ku nganda nka Apple na Samsung, aho bihurira n'imeneka ry'amaraso mu mashyamba ya Kongo, gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, guhohotera abana kandi bagakoreshwa imirimo y'ubucakara. Reka tuvuge ku isano iri hagati y'imeneka ry'amaraso muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kutiga kw'abana bo mu Bushinwa, igihugu giteye imbere mu nganda, indwara za kanseri, aho bihurira na neodyme, ubutare bukorwamo urukuruzi zifashishwa mu bikoresho by'itumanaho nka telefone cyangwa amayekuteri twumvira mu muzika, kimwe n'ibirego biregwa kompanyi zikomeye nka Apple na Samsung mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro nabagejejeho ubwashize. Ikaze muri iki kiganiro, kora subscribe niba uri mushya kuri channel yacu kandi ufungura inzogera, ukora like maze ubutweretse ko wakunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment d'igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo twazavugaho ubutaha. Ikaze. Tugaruke kuri bwa bushakashatsi nababwiye bwakozwe na Cash Investigation bukanyuzwe kuri televiziyo ya France 2 tariki ya 5 Ugushyingo 2014, bwagaragaje ko 75% ku bantu batunze smartphone, niba uri umuntu umwe uyifite ashobora kwirebamo inshuro 150 ku munsi iyo zibaye. Kuba zarigarura imitima y'abazifite bihinduka inyungu ku nganda zikora telefone. Muri 2014 uruganda rwa Samsung rwonyine rwagurishije telefone zigera hafi kuri miliyoni 75 maze rwunguka asaga miliyari 4 z'amayero. Hagati ya 2013 na 2014 uruganda rwa Apple rukora telefone za iPhone rwo rwungutse hafi miliyari 7 z'amayero kubera gucuruza telefone zabo za iPhone. Inganda nka Apple cyangwa Samsung, ingengo y'imari ya buri rumwe muri izi nganda ibiruta ingengo y'imari y'ibihugu byinshi byo ku isi. Ibyo bikaba kimwe mu bitera urujijo n'impungenge nyinshi abakurikiranira hafi iterambere n'ubukungu bw'isi. Mu bushakashatsi bwakozwe na Cash Investigation bwagarutse ku kiguzi nyacyo gitangwa mu izi telefone dufite ziboneke. Ni amakuru atajya avugwaho muri iyi mishinga, ariko yagizweho mu bushakashatsi bwakozwe n'iki kinyamakuru kigaragaza ko ubucakara cyangwa imirimo ivunanye ikoreshwa abana bato, gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato, kwangiza ikirere udasize n'ibidukikije, gushyigikira iterabwoba no gutera inkunga imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro, ngo nibyo bituma benshi muri twe dukomeza kuryoherwa no guhinduranya telefone zigezweho. Mu nganda zikora kandi zigatunganya ibikoresho bikora muri telefone nka LCE, uruganda rukora ibirahure cyangwa ekara za telefone rwo mu gihugu cy'Ubushinwa, mu bisanzwe ruhamya ko abakozi bagomba kubaho neza no gufatwa neza, bakaba mu mazu meza kandi bagahembwa amafaranga ari hagati $2,500 n'ibihumbi 3,500 by'amayuan, ni ukuvuga ari hagati y'ibihumbi 294 na 75 n'ibihumbi 111,760 mu kwezi ubaze mu manyarwanda. Nyamara ubuhamya bwatanzwe n'umukozi wa China Labor Watch wigize umukozi w'uru ruganda akaza gusanga yarwinjiyemo mu mayeri, yavuze ko abakozi b'uru ruganda hafi kimwe cya kabiri ari abana bari hagati y'imyaka 12 na 16 kandi bagakora amasaha menshi. Baba bagomba kugenzura ko ibirahuri bihakorerwa ari bizima, ko nta gasharu cyangwa umwanda ubibonekaho. Niba umwe muri aba bana agenzura ibirahuri 5 buri masegonda 30, ni ukuvuga ibirahuri 6,000 ku isaha, kandi aka kazi gakorwa amasaha 13 ku munsi kandi bagahembwa ibice 70 by'iyero ku isaha. Umwe mu bana bavuganye na Cash Investigation yavuze ko nibura asabwa gusukura ibirahuri 100 ku isaha mu gihe cy'amasaha 13, agahembwa amayeri 160 ku kwezi. Bamwe mu bana babajijwe batangaje ko bakora amasaha y'ijoro kandi bagahorana umunaniro ukabije, kandi bavuze ko uruganda rwa LCE rutajya rugenzura imyaka mu gihe ruri kwinjiza abakozi. Mu gihe abana bo mu Bushinwa baba bakoreshwa imirimo y'agahato, bagenzi babo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baba bari gukoreshwa imirimo y'agahato, maze ku bitambo by'amaraso y'abana bavukijwe uburenganzira bwo kwiga, abasirimu ku isi bakabona telefoni za smart. Muri Nyakanga 2014 China Labor Watch yasohoye icyegeranyo gishinza Samsung gukoresha abana mu ruganda rwayo ruteranya telefone rwa Shenyang Electronics ruherereye Dongguan mu Bushinwa. Muri iki cyegeranyo China Labor Watch yareze uru ruganda ko rukoresha abana batarageza imyaka y'ubukure, bagakoreshwa amasaha 11 ku munsi, iminsi 7 kuri 7, kandi hakiyongeraho kubaho mu buzima bukomeye. Igihe ubushakashatsi bwashyirwaga ahagaragara, uruganda rwa Samsung rwatangarije ikinyamakuru cya Reuters ko rugiye gukurikirana ibivugwa muri ubu bushakashatsi. Kwari Menge wamaze imyaka 10 akora ubushakashatsi ku bigo bikoresha abana mu nganda, yatangarije Cash Investigation ko gukoresha abana byorohera inganda kuko bagira ikinyabupfura kandi bagahembwa make. Mu Bushinwa gucukura ubutare bwa neodyme, ubutare bukorwamo urukuruzi zifashishwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga, moteri z'imodoka zitwarwa n'amashanyarazi, disque dure za mudasobwa, mikrofone n'amayekuteri n'ibindi bikoresho bibamo urukuruzi. Uko ubwo butare bucukurwa mu Bushinwa dore ikibazwa n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubusanzwe muri telefone dukoresha rukuruzi ziba ziri muri micro, haut-parleur, kamera no muri vibraire, kandi muri rusange haba hakenewe rukuruzi 10 muri telefone imwe.
Izi rukuruzi zikorwa muri neodyme, ubutare buvamo rukuruzi ya mbere ku isi. Ikirombe gicukurwa mu butare bwa neodyme ku isi kiba mu mujyi wa Bautu uhereye mu gace ka Inner Mongolia ko mu Bushinwa. Ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ikiyaga kiri muri uyu mujyi wa Bautu cyuzuyemo imyanda iva mu ruganda rwa kampani ya leta yitwa Boangang Group itunganya neodyme dutunze muri telefoni zacu. Amazi y'iki kiyaga kiri ku buso bwa kilometero kare 10 yuzuyemo imiti yo mu nganda ihumanya. Ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi miti n'umwanda biri muri aya mazi bitera kanseri y'ibihaha, iy'urwagashya na kanseri y'amaraso. Kuri toni imwe ya neodyme imaze gutunganywa havamo toni imwe y'imyanda n'amazi angana na litiro 75,000 arimo aside, byose bikarohwa muri iki kiyaga. Agace kegera iki kiyaga bivuga ko kahoze gatuwe n'abaturage barenga 4,000, ariko muri 2014 habarwaga batagera ku ijana kandi bose bimutse bahunga umwanda w'uruganda rwa leta. Ngo abaturage bo muri aka gace bapfa batagejeje imyaka 40. Mu kiganiro n'abanyamakuru ba Cash Investigation bagiranye n'abaganga b'ibitaro byo mu mujyi wa Bautu, bababwiye ko 98% by'abarwayi bakira bava muri uwo mujyi babarwaye kanseri. Mu bushakashatsi bwakozwe na Cash Investigation ku mazi y'icyo kiyaga bugakorerwa amazu y'ubushakashatsi yo mu Bufaransa, bwagaragaje ko ayo mazi ahumanye kandi kuyakoresha yamugiraho ingaruka zibabaje. Umwe mu bakoze ubushakashatsi yavuze ko wakoresha ayo mazi yamutera kanseri y'uruhago, iy'uruhu ndetse na kanseri y'amara. Nyamara abazi uyu mujyi wa Bautu mu Bushinwa bavuga ko bataratangira kuhacukura iyi neodyme mu mwaka wa 1958, kari agace k'ubuhinzi bwa kijyambere, ariko nyuma y'imyaka 10 batangiye kuhacukura neodyme ubutaka bwatangiye guhumana ku buryo ibikorwa by'ubuhinzi byari byarabaye amateka. BBC igitangazamakuru cy'Abongereza ivuga ko ibirombe n'inganda zo muri Bautu ari byo bigega bikomeye ku nganda zikora rukuruzi zikenewe ngo hakorwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefoni zigezweho, ekara za rutura, flat screen n'imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. BBC kandi itangaza ko muri 2009 muri ibyo birombe byo mu Bushinwa ariho havuye 98% ku isi by'amu bikorwamo izi rukuruzi, harimo 70% yacukuye ku kirombe cya Bayangobi kiri mu majyaruguru ya Bautu. Iterambere mu ikoranabuhanga ni kimwe mu bishyizwe imbere na politike z'isi, mu gihe ibisabwa ngo iterambere rigerweho bitsikamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ninde uzahoza amarira y'abarira n'igituma politike z'isi, ibigo bikomeye by'ubucuruzi n'abantu bakomeye ku giti cyabo batagira impuhwe ikiremwa muntu? Iri terambere tubona ryahinduye isahantu nk'umunezero, byayibuka ko rigerwaho haratanzwe ibitambo by'amaraso y'inzirakarengane. Unyereza urutoki muri telefone maze ibitangaza bikikora, wicara mu modoka nziza kandi ukagenda mu ndege, bigatuma ugera ku ntego zawe wifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Abantu bafite inyota yo kuba baherwe n'ibitangaza mu ishoramari benshi ntibishobora kubaza mu bwenge ngo bice umuntu cyangwa bamuhohotere. Nyamara mu miliyoni y'abantu ari gupfa buri mwaka hejuru y'abahanga mu gukora intwaro cyangwa gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, maze bakanyegeza umwuka w'intambara no kuzitera inkunga hagamijwe gusahurira mu nduru. Ngiye impamvu kenshi kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bitagera ku ntego, kandi ibihugu bifite imitungo nka Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikabura umutekano. Ninde uzahoza amarira y'abarira? Ninde uzatanga ubutabera ku nzirakarengane muri ibi bibazo? Duha igitekerezo muri comment. Niba uri mushya kuri ishano, nongere nkwibutse gukora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyeho ikindi kiganiro kigita kikugeraho mu buryo bwihuse. Ukore like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment duha igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ndabashimiye cyane mwakoze gukurikira iki kiganiro.